Maikanem Abilin. Tinapalabas, pinaturungan ni Bart iti paltog ti may sa alakay, tapno lang agpirma iti papeles nga ipapapirma na. Pinangtaan na pa'y daytoy asan nga agipulong iti pan nakabagi ti linteg. Gaputan mo kasta ti mapasamak, patayin na daytoy karaman ti kameng ti pamilyana. Iti sabali abangir, malmalday ni bakat sela, tamalaglagit na lata ti ubing ngayon pampunda. Itagagayem, at to'y tituloy ti nobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Ikarkararag ko iti Diyos. Asapay lakuma, kanasaya at to ti pagpanagan ti ubing nga impaampun talakay. Daytamanen ti pampanunutem bakit? Balid ayanak lang amin. Gapot malaglagip ko lang pati ubing. Kailiw ko matlakay. Nasingpet daan ang ampun iti ubing. Ket, nang tedda pa iti kwarta para kini Elizabeth. Wan lakay. Saan ko kumanga awatan? Ngam ko na namat para kini Elizabeth. Nasaya at may tapno adda aramaten to ti ubing inton agadal. Wan lakay. Padasag apag negosyo. Aglako-lako tapno umado. Idulinta tapno addan to aramatan nga. Awanan bakit? Awanan tinaga tayo. Pinilit da aginatang itinalaka apresyaw. Anya ngay itatitalunan ta. Naimbaglakit day. Ta sana na iraman tay nagsadan ti kalapaw ta. Huwag niya, Rod. Ay. Sobran, ti kinagamro, dagiti naturay at tao diti lugar tayo. Na. Kat adon ti linukloko da akapada ta anak urapay. Ginatang dalaang itinalaka apresyo dagiti dagdaga dagiti nakurapay. Baratan dalaunay. Talaga, mait. Kahit nasakit, tinakam ko bakit. Gaputa, pinilit dak ang nagpirma. Pay amaw, saan arumbang alabanan ta ida? Tamangan no patayon data. Malagip ko ni Rina, Simon. Kailiw kon ti anak ko. Bayam nga gyan di Amerika. Tapno ay aywanan ti kabsat ko jay. Sayang mat, ti kinabak ng danoan pangipatawidan da. Tadi damot nga rod madan iti anak iti asawa na nga Amerikano. Talupos kat nga rod da kabsat ko. Kailiw ko ni Rina. Kat kayat ko ti agpa-Amerika. Tasarong karak ti anak ko. Sige. Duwata amapan, Anita. Dito'y manen turod. Ti kayat yu apagsarsaritaan tayo, senyor. Walignas. Kaya't ko ti lumangap iti presko nga hangin dito'y. Tayin tun bigat. Agbiyahe kami kani Anita. Agpa-Amerika kami. Kastaya, senyor. Wan, iso abilinan ka. Di mo baybayan ti asyenda. Sika ti katalag ko dito'y iti amin abanag. Wen, senyor. Agyamanak iti panagtalagyo kanyak. Bart, bayat ti kawan ko. Asikaswam anaimbag ti negosyo. Di mo baybayan nang rona dagiti suki. Wan, madam. Nang rona dagiti espesyal amula tayo. Di kag baybaya. Laglagipem anapatag dagijay amula. Kinabak nang ti ipaay dagijay kanyak. Kan saan lang para kanyak, no dikat karaman kayo. Wan, madam. Matungpal. Kan tisukik, ha? Di mo baybayan, Bart. Ti kayat ko, agtultuloy ti kwarta asumrek kanyak. Nalawag. Wan, madam. Amamat kanya kon. Nang rona,
No dated yo, apangay ayo kanyak. Talaga, adya kag baybaya. Aramidag ti amin, apa aramid yo. Wan, ikan ka iti kwarta. Saan aparikot dayta? Senyor, jak kayat ti agnaed dito'y mansyon, kabayatan ti kaagdayo iti Amerika. Iti langan asyenda ti pagnaedak. Taapay? Jak kayat, senyor. Nangruna kat dito'y mat nga rod nga agnanaed da Bart. Anya ti amok ngay. Amangan no pagtripandak. Takas tamot ti aramid da. Ala, adakan ka, Ayla. Sana bale. Umayak mat lang sagpaminsan. Umayak agdalos ditoy. Awan pa rekot iti dayta. Taawan kami matapagserbyam. Isa sige. Agnag kalatay di asyenda. Ela, saan ka pumanaw dito mansyon? Pagserbihan da kami. Tangay, awan matendag iti amo tayo pagserbihan. Imbagan ni senyor at tumulong ak kano iji asyenda. Anya? Ado kano tiba nag-ama itulong ko iji asyenda. Iso nga ijayak nga agnaed. Nakasaganak nga ruda na mapan. Day talamang bagkat iti gargaret ko ti aramidag. Saan? Saan ka pumanaw? Asino ti rumbang atong palak? Sika? Wenno ni senyor? Oh, salbag. Asino ti agluto ditoy? Nagdadakkel kayo at tao. Di makamo kayo ni ti bagbagiyo. Neta, kayat mon samot ti masalit, ha? Di ka man, Bart. Nadadaka sa mapasamak kanyak. Sikat akin gapuanan. Kat daytat ibagak ka ni senyor. Anya? Wen, iso ano at dadakas ang mapasamak kanyak. Sikat ti mapabasol. Bukasta, dito ikagaglag, kabayatan ti kawan da Don Simon. Wen, jak kayat ti agnad iji mansyon. Gapot adda jak kayat ti ugali na ijay. Da Bart apasurot da senyor. Naglastog day jay no awan dagiti amo mi. Kunam no asino anaturay. Magabat, pagbut-but nam, ti asino man dito asyenda. Kaya't nakit din na jak kano pumanaw iji mansyon. Apay kit din na saan. Impilit ko ati pimanaw. Nagpakadakmot kan ni senyor. Kat kumanunong iti panagnaed ko ditoy. Sa bagay, adamot pagyanam dito asyenda. Tadamot ti balay da ditoy. Pagturugan da, nukas ta dito'y dangagnaad. Wen mang igme. Kan may sa, kailiw ko matandag iti sigot agagayam ko ditoy. Tanabayagan ajak si marungkar ditoy. Nalpasan ka katwa. Intayon, nalpasan ti may sa misyon. Natangkan ti ulo da. Di paltog ti kasaw da. Anya nga tama na andi kanalpoong anang nagtalak ay. Ay, ada pinaltugan ta iti isan unay nga adayaw dito ikalapaw ta. Asino nga ta? Tao nga tawan no dingwan. Day tatitita mo. Unay matan. Talaga nagdakas na kita at tao. No adaman pinaltugan daan. Lakay, Diyos ko. Hindi matlakay ko las na ito'y nagadasay. Isang magdayam di pinaltugan da. Natibasa na. Apaya pinaltugan da. Sapay tayo apo na na ang tikaduana. Dudwa na dito ingag nanaag. Hala, kakitaan ti apo na. Si kaswan na Nicolas. Wan lakay, wan. Apong kulas! Apong! Alabarok, turugan naktabag ka atong ni Apong Mau. Anyan na nagranggas dagiti pada at tao. Apong kulas! Apong! Apon Diyos! Ano ngagpatingga ti kinaranggas dagiti pada at tao?
Naulpit da! Una yan, ti kinaranggas ti tao, ila. Pinatay da, ti padak alakay ngawan gaway na. Anya? Asino alakay, Mang Ignas? Nicolas. Nasinged a pagayam ko dayjay. Pinatay dagiti nakapaltog. Anya? Naranggas ka talaga. Amuklatan, no asino da. Amuklatan. Amok. Agpuludan tao. Anya, matan. Malamlamayan itan ti bangkay, Nicolas. Awan gaway na. Pinaltugan da. Aday ti bangkay nila kay Kulas. Ignas, kita ti kapuanan ti dakas sa tao. Awan gaway na. Ngamrin ang gasan da. Nalabasdan. Anya, matan. Asino ay tinangpaltog kan kwa na? Amuklatan. Ngam narigat ti agsasao. Ay, Nalabit atong galmay sakad at ayaw katadaatap na. Ngam narigat ti agsao no saan anak kita. Nana? Wan. Nalabit atong galmay sakad at ayaw. Kat ammo na ti akin aramid iti daytaw. talagaan nalabasdan. Kaasimat to'y apo na pinanawan na. Adday ta. Aglulwalatan anak katugaw iti abay tilungon ni apong na. Agpatingga tayo latan iti kastoy. Iti mangmusmusmas. Iti agliday. Iti mangilunod kadag iti dakas sa tantao. Ang mawan gaway tayo. Tapulos adi tay kabaylan. Ti kasiter aramidin da. Naurayawan pati dito lugar tayo. Amang isursuro iti kinaimbag. Amo tayo magtidakas kinsaan. Isungag kararag tayo latan Ani Apo Diyos ti makaamaw. Wen, ni Apo Diyos laengan ti makaamaw. Panagkunam ela. Asino ti akin aramid iti panakatay Nicolas? Amuklatan no asino. Ngamjaklatan agdagdagari. Amok, ela. Adamot atap mo. Ngam di mo lakayat tagsao. Mang Ignas. Kunak no nagpatinggan ti kinadakas da. Kaputa awan meten ti madamdamag ko amapatpatay dito lugar tayaw. Gamita. Adamanan. Talaga adida pa'y nadamag ti maipapankan ni Marina. Da kami lang kadanana sela ti makaammo. Ela, ibagaman kanya. No asino ti atap mo. Ha? Kwa? Awan ti amok, Mang Ignas. Tapod no ti ko na ni Nana Inga. Narigat ti agsasao. Tadi tay mat nakita ti napasamak. Sa bagay, nay, nakadanon tan dito'y asyenda, Ela. Agkuyog tanto manan inton bigat amapan makilamay. Wen, Mang Ignas. Victor, apo. Adda kalatan. Dito'y abay tilungon ni apong mo akulas. Kala, kanampay da ito'y insaganak akanam, apaw. Sana nga mabisin, Apong Inga. Aglulwa ka manan. Apay a pinatay da ni Apong ko. Apay. Apo. Dakas da. Dakas da. At dantol daw da.
Anya ti kayat mo asawan, iti da ita nga imbagam. Dumakulak lang. Balsak ida. Patayat mo't ida. Victor! Dakas da. Victor, apo. Balsak to ida. Aguray da lang. Dakas da. Anya ti kay papanan, dagiti balikas ni Victor. Gagayem, di liway na denggen, tituloy tinubela tayo anapaulwan. May kay Mem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, Jun Ributazo. Sound effects, Isagani. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, EMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Maikanam Abilin.